tubahaye ikaze kuri channel yacu ya The Twins Rwanda, tubaha ikaze mu kanya amakuru yerekeranye n'iruka ry'ikirunga kiri muri Republic Democratic of Congo cyitwa Nyiragongo, aho cyabashije kuba cyaruka kikaba cyagiye giteza ibibazo ku bagiye batuye mu nkengero zacyo ndetse n'abagiye batuye hafi, bakaba batangiye kugenda bimuka bava mu nkengero zacyo bitewe n'uko imiriro yacyo yagiye itangira gusantira amasantere yegereye aho ngaho, dore ko yagiye anakwirakwira mu mihanda igiye itandukanye muri ako gace. Tukaba tukomeje rero tubasaba mwebwe muri kureba ino video mubashe kuba mwasabira aba bantu, dufatanyirize hamwe, dufatane urunana. Njoo batu wale wanakimbia sasa, muda hii ya kukimbia volkani ndio hii. Sasa watu hakuna namuna, watu bote wanakimbia volkani ile kuna waka kule Rouge, inashuka inaanza kuteremuka upande wa watu. Sasa njoo watu wale wao wanavuka Rwanda, tujue twende wapi. Tunahitaji msaada wa maombi. Imagine nawe mwijoro muri kwiruka muhunga kubera ko ikirunga cyateje ibibazo. Rero nta kindi dusabwa ni kuba twababera ijisho, tukababera ijwi, tukabasabira ubufasha, kuko ibi byose ni ibintu bibaho. Volcan, voilà, ça a déjà coupé la route. Kibumba, volcan et Shawaka. Kila kitu moto inawaka sana, volcan iko nayo hapa.